ache o wa infa Italy no ba bia ne den wa bu ne kwasea akwabo so wa bu ne kwasea da de na oba ne de aye obra me pacho obefa oba e frɛ no Elizabeth Boatma wo ofenso ena oye ne ho ade 2022 May ena oja ne hokɔ May na mu saa time nso obe ne ho ade na me maame nso o Italy ho bi one ne bae nti omoye ho ade ye ni weye no me bra akoi e ma ne ka me maame ne oba ne ofie ho ena me nti be 2 weeks time ma me bra akoi no ena oba ne se ne ho mfa no nti maame mfa ne nko hospital me maame de ne ko hospital mo koye lab scan bia na wonyem nti omo ba afie ni following week no sa so yare eno de omo de ne ko hospital no me maame ena ge one maame ena nurse ni bi omo te nchen ho no mo a oka ho bi na omo de ne koye still omo koye labs ene scan na oba ne nyem nti me maame nso ekọ July ti okọ July no me bra say o ho no mages no oba ne frɛ ne say onyem na nyinsen ne famu na ne sofo bompa ye ma no na nyinsen ne bai ti nyinsen tie break mam say wa o say wo bra ware oba no mante ben pacho May ena o call back to Italy May na o call ye no May na mu oba ne yare pacho na June e ma mo call hospital doctors run a test oba no wonyem July aba wonyem August no afre ni kunu e wo Italy se be ma menyem to aso pacho nje mu ho no me bra say emu ho no no de na onim se na ire one na tinti waka saa ontimi nka se enyo no a nti wogitu a na ohwe no a nti nyinsen ni mu ho na kasakasa bai e ma oba ne ka se owuwi a onware biem nti no wote me maame fie wo ofenso emu ho no ofo so me bra say omunko bie puno ma no no onyi ne nioma ti okoyi ne nioma firi me maame fie ho e na ode ko omu fie e ho no kotena wo e nti wo ye ni mu no o ha me bra san say weje ya ware nti me bra e mefa akra ne nko e na me bra ba Ghana last year say so mefa akra ne nko de ne oba befa no ena ekuye DNA but yekuye DNA no ya ma oba na mane me ne me bra ene kofa akra na ekoye o blueprint ti DNA no da na e bae no saa da na nso na ge one de nsa beje aware but na o ma ware no omo eye ordinance marriage nti still a certificate ni da so da ho beto bande ensa beje aware nti certificate ne bae no DNA test ne bae no ene ekoye photocopy ene edi bi ko kire oba ne maame ene o papa yede koyo o mansum asem oba ne maame ba ko beka ne se na ye nyina ye nkroma nti sa akra ne nya ne ba ko hwe na ayeden yede ko kire oba ne so ba ne se onyintum because ye ko ya mo na mane nti fake nti sada ne so na Thursday ade chin Friday o ho na dosufo be serve ye letter se oba ne se aba ne fie abebo no ena Monday o mi invite ye na mo ko ni fie ko bo na mpa acho ye ko ni fie bati ambo no de ne na ne yede ko akokire no nti ye ko police station honum ena de wo se ye bi omo ye Stella me bra atwe na se omo nkredi ne foforo because o se wonte ase ono so se de ne wonye ne no aye china nti se mbra ase onhwe akra na wonjai ena mbra time so ye no okoi nti me bra akoye no ena this year wo sa bai na this year no obeba no ofre oba ne se oba Ghana nti wo sere no se de bi obenya nti ase obehwe akra ne se ne benti omunsan kwedie ne foforo ba ne seda oba kra na onfa ne ma no makwedie ne no timi bra bedu Ghana ni 2 days time ena court be serve ne letter se na ere ne de na court se 1 year ni wonhwe akra no ntimi bra akoye no na oka kire court se enye se na wonhwe no no ohwe no na oba ne se wo mefa ne banku fisi weje ya ware nti oye se okwedie ne no de aka ho e de ne ba ne ko na die ne ba no na negative chese akra ne nye ne ba no ba ne se wonti ase ono nso so omo nkwa efoforo a wo se wonye e na amena ko wie se nti court ne hye omo mo koye efoforo e na e bai no mo ready no Thursday no na still a negative enso oba ne se onte ne ho ase oba ne se wonte ne ho ase firi se me bra na won de onim se wone nawo enso die ne mienu nyina yakwa nyina nso e negative asemo na mbra ase memfa medam na mo nka bi ma na ka wabo wa akra ne hu bia na oba ne metwia ma na afi nso nkire ne be ma akra wone ne woye because no ye ne yere Bro Philip, good morning. Good morning, mommy. Beme na pombo ko de.
Nyame adom na so e. Nyame adom obaya ye kana semi woni ne twempene di senyansa na wo ye ne ho ade. Oh, okay. 2021 mu na me be hu no. Oh, Ghana nti 2022 man na mba mba ne ho ade. Pacho kwa be na afa so hu no. Well, on the 2020 no, that was November na me moda. Two na damfo. Introduce no chere no na e de oni me kan ho asem ho ase. Ye krom ni nti no. Ye se no 20 me ka me wade no. Ena ja me so me chi asem ma me na. Me de o se ye o ya me be hu no a 2021 mu am sa ba 2022 be no ho ade. Me ba cho 2022 na obeye ne ho ade no. E na call back e di senyansa na ofre wa kan che so wanyem. August nim ano ka kire me so onyem but that time na me the card na ko me free May ending 2022 and June ni mu na me the hospital for check up o ma hu no hwe na o say o problem bi wo ni junsom kakra a no akwa ya we o mo call twice bibia na bibia ni ho ana o bae me the ja ho bae nti no August nim no frame say o call check up no o ko scan no mo say adibida na wudem kitu bi nti mo say am na 2 weeks. The 2 weeks time no call no say almost say nyinsen no call say okọ More hospital go more no ko trust scan. And the other question say na dey na call is in practice first no ma hunu hwe. Ano say almost afam nyinsen afam. The me frame auntie bisa na say o nyinsen timi fam sa ade. Enti ba sa na say me so me gidi na me so okay ma tenti no. Firi wono mam to no man say the be okay enti me dey minim say Oyerenyem. Ama. Teja Philip me pacho oka kire o se wonyem August no. Wa ma hu bosome dodo anyinsen na nya. Okay, hold the mam misanu. Okay, na bosome be no wo ye. That time na me say oko obewo on the 23rd of April. Enti waka kire o se wonyem August. Ena owo ni following year April. But omunye calculation ne mame na yenhwe August no month dodo na wanya oya wodoyere ede na eba witiri minim se die na akwakoye ye no bibi ena na ehwehwe waso nya akora na obefa na kọ ena ahye da se obeye die ne minim pa se bibi na ehwehwe waso die na influence ya akwafa akora ne ye ne DNA die no die onu a oya we se be ne ka se onu kwa de ka me fa akora de mra ono ko ya we even ko tie no du bia me ne kasa ya wo se afi ko me fa kwa de ko bio anya sa ren ka me ba 2024 no kwa na ka me ko ye die na die na dia wa rejaye ne bai awore jaye ne die me kasa me ka be nsom bi be abufu kaka ne ba one minua bintam nti ba cho bo ne to for mame okay one minua tu nyinsen ya mu ana wo se minua no minua bodudua that was 2022 ni be sa ta me kwa na ya sama etwamu enunti o ma na betu nim se enunti na me se onya ama na ntimi nwo no ntimi me yen se ne sa de o mu ko fi me se bibi diabo no ededa wa o mu nane ana mu ko de ko akasa kakra ba o mu ntam ana ne sister bi dina so ko ye odu ko ene odu no so ko nyina ho be di atam ne se bebi no kekae ana me yen se enye nto mpacho o so mpacho me ne yi kikaka ho asem na o ka tem so nware bio ti anu ko da no me hwe no man fi no ma no wuye ye no ona gina me so asetintina akoyi no ma awore na ho wori bio me de me fa nsa bufu na ba wa ko wo ma me nchen okoyi no ma dem ti ansa wodu akra this is tabako ho sana sa so ye wodu sa de be me ma me so se on mu hwe mo me busia fo me kuni ba ne nua ntontwe nto be hwe ne nua no dem ti ansa okọ akra ti me fe no kra mu ho no ene ya kasa be be me ntem ama ma me ti me wa se ba me san be bio o ne nya de so ba wa de ne bio nto de okọ ne sister ho enti eno kra na man fi no ato se o ma me ti me wa se o tu kwan ni na mo na o tu so ho abde ku pen draft so da ho ana me yen so okay sa wala na nwere bi na o tu kwan dia fa me sa ko ma me busa fo ne ko se de be ya be ba me te ko certificate nim na no nya danse ana o so ofro ma me abona mane o so bo na ma me na ma me sis insane ni on ho ne woni papa ho enti ba me ho no me twa so kakra enti a kire no o nam se o se o tu kwan no enti no ka chem se me fa akra no enko ni nyina odu no ho se mo bo ati ambeti ana me so ka che sakra no so onto so be ko me hu kwa me fa so a me da kwa no be ko enti ho no so e da ko to ho enti last year no a me ba Ghana no na me ne ka ho se no so okay me fa no ko enti me se me ye passport nyina be set nya all right na je say ko na wo de ko no na no kre wo ko ye DNA na amfa
na me kwa me nipa bi a oye me police report ma me Ghana o Italian base ono ye adwuma na me ne kan no so akwa no swade a se mo Ghana dia menye die ne no preko na enko translate me enko stamp o Italian base am say be ya no na osa ne ba enko ye up and down dia because say am di appointment no na osa so say ba available for only 6 months pe say be ya me no ma me sa ko fit mojan for room e ba say me ko room ti menye na enko translate na onfa enko Italian base ko stamp Timi ye na me de akọ no afa ba na ba negative. Wow. Case you nua ba say akọ court wo makwa mampanifo asan ye DNA foforo. Din no ba ne kan say case ye duru ha yi. Okay, ye ko dem ko court me ko na court share me ko DNA foforo. Ana ba. E ba ye no e ba negative. Me so me no say. Enti say no na me say me no certificate no. DNA na ba negative access akwara nyam ba dia sese na wale minti mintu aso bi on tina me se me fa me damo na kwa be fa so a obitwa certificate no na me wato me because why certificate no da to ho also de me sama me last year mu empenfo atena se o de me sama na mpacho certificate no de ato no ankasa ne na busuafo anim se wo mu ntwam e no mo antwa that day no ana etena asem no so sorry so no o ma ba ko yesa de tia o ne ma me ba ko so enyo mba ba ko je court na enyina ya ko tema de danse se awale na yatena fi ama agunti omuntu certificate ni mai ade tia o be friend na o say on de on ko say KM me ni twen ya ti ma me kwampo me ko KM ho ekubisa no se no this a court one betwem me ni kan ya na se me hu se on kwa o fa so no me e de ko no o person o keep certificate no and this year say imagine say me buy no na court share me ko e die no wie ye no that e die no wie no nyume no frame say me ko KM ko certificate ni now on some pay busuani bia on part adanse ni be na say how o say me ni pa kan ho ne ko na bibia tutwa ana e ko e no sese no onya ho ne etwamu ana e de so de sa ba fi an say me twen say die ni baba na ba die ni delay me ntina me me ja ho ba because na me ntina o sa ntwen serious there minti ase ni say oba wa ba be ye ne ho ade na wakwa akodu wa frɛ so wonyem time so ye wawo afa die ne amfa na awarejaye eba din kra na be ye twema mentwe se me ma me ye ntwam ena me mpebusuani bia minti ase ne yonko na enam o say sa no ne me ko na ko september so ya me de bai ne yonko na enam ne so a wuhia no woni na di nkoma bisa ne se bia time ano one ne nam no na obi hye baabi eno de me ni nkomo bia na emre bi nsema metete ya mibisa no according to so metete say o bia me bi ba fie ho bia me de ko tena bia me bi ba fie ho but me kwa manye ni ema me ka na ti ema on de asem no ko ahemfie o ko yeso no de ko si ya ne say na so wasiesie asem no enti o ma ono tu nsan gu so anom sore na me de metwa so but mibisa no se be man de do na bre no ana pa basis but ni pan so a so hu no what say nya that pe ono ta ba ho but that day no buka ho asem de awmache no se wo free efie ho so free a wo pie but I say asem a uni evidence no ntimi kan ono so no ntimi ni enyinam say o bet on omun ne kwa enfie ho no de ana ekosi say mpanfo so masiesie asem no a mu de sore so sada me de ni but o ma me ni madam no de wa me ma me adamfo Tese mpacho eka wo bai fa furo wo bo wone ho owo ye ho ka eno na wo je anansa wo de awarejaye na pese wo mra na munkodwetwa mu court me de sisi ai no ono kwa no onyintum but me de me say ode an ode no so onyintum ono pese wo teme se me pe oni be me bia se me na be che be ma court ne anti DNA no ko wanya mienu na amaye ni nyina wanyintum na no akwa say asema o kan no ma say me ma makotwa bribe say do kan first me makotwa bribe ma blueprint for no asakwa DNA na sabio eye owuo ne nkwa asem no ono ne ba je say wakotua bribe enti yemfa ne say blueprint for motua bribe amomo alpha biolabs for motua bribe che say court no kura ma say tua bribe amomo sa na oba kire ai ye wo kan no enti say no yemfra no na omra na ye nyentam ginafo na yen so obeka se yaje bribe da bi die ne nya de so be bi because no katem so nya court kranka nya court ne ko ya o de me ko yanka onye foforo 96.3 enti de people say mesremu a
krata na odi ato ho na ebe ha me entina me so fa medam na kwa be fa so a obetwa krata ni mu no mate ene ka ma ba kwa ne ho no fi se ono no me bibia na mpe na sumdwe mu so onde wo ye no ye ono no pe no because asem we ke ka ne fi a kayen so de ko du court no to de ko du court a me de me mpe ne court asem beto pe de court de a ebe ye court asem enti o peso so de a o mra na mo kan boko be ma no de wasi bu sa on chire ka ma ba kwa no bia no on se no fam sika ma me mate eja Philip no obey wo hoyi what the thing say me apart from so obi or so de duro bre no wo suspecting wo kwan bi so there be I know there Mate, Oba Lizzie, good morning. Hello, Ma'am Lizzie, good morning. Good morning. Mbacha pombo kwa die. Nyame adom oba pa dede wo wachi pa din. Enti ni die man ka betu wo kakra no ma ne so ama me anka mani beje pa. Ma Frimpomaa me ko so ya ka te dwuma da metuma wu. Mbacha o se Philip. Metuma wu ya ka te dwuma ko jamme. Philip wo de agina so ma me na ene de ya adaje adwuma wo na asam ne fa ho nti wo de per time kakra bi ma me. Mam Lizzie. Philip se wa ware wo May ena oja ho koye August ena beka kire ne se wonyem akire wuwu ye obefa ne ba kwa aburochire koye DNA first one amfa akinye ba ho wanye ntum second one still so wonyi ntum obaye no kre me ba show na wana de me ba ho oba mpacho ye Philip ene na busua ene de oba ha Philip woni Ghana ha ene Philip kasa ire hu so ogina ho ma ne so mpacho Jina suna tie no Lizzie jina suna tie okunu ne Philip oyire se nyo na ade ne ba ha nti kasa no no so na ade ne ba ha wo se ne be ma na tie ya ware Lizzie good morning so ma fle me omu bisa ma senti ma menya no Dabi wo say enya Philip ena do ba ye Philip ni Ghana ena me prove wa kire o se Philip e wa homa no so ena wo che mi ti me ma te na nkan nti ma menka sa so Matia oba tampa etie o Philip jina so na tie o yire me na tie ena ba me me kan se ma me no obi ko FM a odi ko TV station mo mani film me kata won wona busuafo Oba Lizzie kasa mitio na de o kasa echenyo ne ya frɛ no oba mitio so no nya tembi aka omo betuto ano no mo ka he Hello Ma'am Lizzie kacha papa ne say wanu ane ye fra toto because nwanwa ni wo fere se oba basia ene bema be ware na bema ni Ghana na May waja wo akọ wan fra ne se menyem June wan fra ne se menyem July wan fra ne se menyem August ena aka sa wonyem eye normal ebi wo hɔ no manyinsen ni bisie Bato kwa wo ye no ye DNA de di kan antentam nye bema ne ba de tosu mienu antentam nye bema ne ba enti wo papa na wugina kire na wo tugu na sum so on kate call no wan betoto na no wani nwu ase unfare Yati any side of the story. Unfare se wo wugina kire unfare se wugina kire Yesi beka ani anade tugu mu no se kate no do obi kwa fidie so ade no mama ye fie ye se adwuma no ye sore ne ye nante konkofu fie anka e betena ye adwuma ye from amu adwuma enti me kura me ni Lizzie abusua enka me ma Lizzie abeyi na no se me ni oba Lizzie na nkasa enka me ameyi me ho ano because mani maguase ama o DNA me no Alpha Biolabs and have a blueprint DNA organization akọ court yakọ kenkan ya mamo offense court e na asem ne call ye ugina say e na ade obi kwa afide so e na hwan ne de me baaye When they do buy say hwan ne de me baaye hello good morning producer say papa no mpacho papa ben ya afia bisa producer mama say papa ben ya why yo hello Lizzie papa good morning Morning, Pachona Lawson FM and Lizzie Casati Siano. Aja ni Lawson FM ni afra wo yi. Thank you very much to that Sipepe. Lizzie or Papa name. Yo. Omo ebeye ne ho ade maame. Ye frame Kofiadu. If you offense so masse. Minimia apia kusi. Edipa sofo. Ene ye busu asakire busua.
and on betre ebeyen ho ade e ma yen lije so abusha ofrim ye aduana abusua aduana abusua no ne ofa ene feso hene echiame ena omo betre free ho enya de ne ma no na nsem omo ti o mehwe mu TV so nsem omo ti o mo kan nyina eyetro sem ena omo egira omo ka asem no Yako omupa omumla ne me yare stroke chemi 5 years ni enti omu abaye no that time no ebesrelize no na stroke ne me yare ejade ma yemfa stroke ne nto nchen wo se ensem a wo ma ba ha wo mo kanyina no ejampa cho wo se ensem no ni nyina eye ntro enti wo ka no kra ewo mu kire me eja ne ho ade ma ye obeye ne ho ade a lizi ewu wie lizi ewu ye no onyo obewo no ko tra ma me nchen utie ejampa cho mitie o opani wadaro ma na wo edru so ko tra ma me hie ofenso pe ne wa enti ho na okwo ma me nchen efi se na si no no ono oni ha o ma me su ni ejame pa cho nya ba bia lizi enyem ya wokwo ye ne yehia o din na o mo ye ye mienu no a ni nyina amfa no e ho asem ne ye kan eja ba se wo wie na chire no akora nya afini e cheko mfemienu no e no mo e ba se akora no enye flip no ba no o ma be fa na ko ye DNA test so ene nipa so nko ntimi fa nipa enko ye DNA test enti man mine nuanom etra se se ye ntiasie ena ye de koma desu for etra se ene ye from ebaen ena desu for my kata se fan court na court en freno no metre adukontia ofa akola no ko atim ye no DNA test so eno no enti eno da ono asam no esase no fitiase no enye se papa ne na busua tenase Martin ti ejampa cho e court na o san ye DNA foforo na no so kosi sen ko eba ko oja ko bon ja ko e court bon ja ko Italy enti obaye no mi nim so wabakura mi sa mi che Lawson dia anope BM tie mo se mo aja me pa cho de mi bi sa o ne se wo mu di kan ekoye test ni bi aja me pa cho ni die ma tie me kakra wo mu di kan ekoye DNA test ni bi e wo medilab achire ko pie court e mo ko blueprint DNA yase blueprint na ya first one mo se mo nyintum mo ko court mo san koye bi wo blueprint eno so mo se mo medilab mo se mo nyintum dentia anya no kre e chese yano asawno ba yano fitiase no ya trace no mo kan papa me pa cho DNA no papa mpache o DNA no medilab de na ye koye na wo nka ho e na court no ba ne de me bra koye no nsi hoda kopem se ye de ka asem ni wie enti untimi meka se enye no kre enye no kra omra ne enye foforo oye foforo nso na se still akra ne nya ne bae ka wa bobia obetwia eye ne ban so anka ye nso ye ntiase because ye din kan ye tu ni nyina anya ne ba ya madam untimi nkasa asem no kra se eye ne bae ene wo kasa ene be me akasa bribe wom eye ne ba enye ne ba ntimi nkasa ene ba na se ye ne bae ntiase na chese ne bribe bi edikan ko bi enkasa asem no kra wo bra ene ye ne ba enti se ye koye DNA foforo na se ye ne ba wo bra na be decide nyo na be gina mu aka se ye ne ba ye nyintum onka ne sa adena papa na so be ma Philip papa lizi papa na mene no ane lizi nyina ense ma woka no wo ye panini na momu no me pese me profile nsem bi se me ba Ghana na me ka kwa friend wo hanom de ade tunu anim se ne bana kwotena nkran okay card do peche me phone so a me record ma me wo fa e ma me wo fa me ko no saka twum se no mu nya se me ba Ghana no me ni no ene ne pan fo hia me ko do me body ade try ne se ne bana kwa se no ne me nam so no papa no entima me se ne bana se ukuna se ma wo kan eye ane anada bi ogina pan fo ni e ta che me enso so ne bana ko nya ya to se na oka ko ni ma se de pa so do papa me no papa o me se no me ya ko no ma to gu die ne pasa ba ye no me sa ko tire no sa ka che se fa no flip
And so I put it and the flip and the Abano. What your mama back on Cassa, na yentie mu ye. My dear 2 times. I will chop them the coy. Was it your yano? Yana the coy. So for about my dear, your friend says one. And then also report to them. And hello, Lizzie Papa. Hello, Lizzie Papa. Ejami Pacho, what's in our baby said we didn't near back or say wama ye DNA kranas are cranning ya Philip Ba. Munina mufi krobako into 1 year crown on one shen. What is answer? Me and some we didn't near back what can no eja. 2026 oba Ghana mi muno Debi aja yisa time oba ya wo no ne to nche ne yanka some e da board se sie okay me yeah aja tie na wutie ya ne de eno ne solve case yo aja aja Lizzie Papa wutie ye radio no ni TV no kwafo tie hweye enti tie na wutie ya no fra no ne to nche ne yanka some ne hia no. Why? Mate, when you show your fatun chair, or ban ye here and say wamra. Na yen yina muni na yen DNA no na obia kuma Antony yem. Tell it near moi. Me chow mammy, me chow. Yeah, ja. So, but I'm something for my baby chat. O my echami to mubi. And a castle, resident winter, and feel much and catro, and Ukraine yaka. And Tiajan Pacho, Ukraine, dear. You didn't call court. Court of Rania, Yanko, dear intestinal. Now, a faculty and Lizine, Honsunie, near Shay. Sir Akorano Ujahona, began just and yet. Ajan and Ghana, dear Jaya, will look alike the Bre Ghana. And the look alike see we share we no say we so na nya ne busu ani no e doson etu kasa akra ne se ne die na approve say nya ne benti no was send into wa meje aja oba I think no ma me na so now you got to say third year ne musumu nti ase nti maba court so sama me say me ba memra nti maba nti yanko court yanko hwe Philip me ba jina so ma me Lizzie Papa nti say Philip ba ameka bibi ankyere no asemo Lizzie Papa eja be ma mesra woni die mu a say Philip ba se sie ya moye ready say mo be kan woni nyina ye gina ntamu na moye die ne foforo that's all Mate say mo be me ye gina mu na ya referee for na ya die ne foforo de a Mate Philip what say nyame ya dom na bedura obeti ase ne ya die ne foforo oje ne sen Maame Frimpomaa wada Papa me the DNA no got last year one female and 20 me say na go DNA for because court but then ban the court said me ba ana me call ye judge the name of person district court na me asedi ano ma say ama ya call ye DNA for no set all this abu me nyina no e wo ho and this was one thing I want say o me go court you go person no court straight and yanko court and say yanko court because this one a man catch and I'm the court. I court 7 one with Janico Italy. And after what 2026 waba I didn't know my report to say Mama court to 7 Maba and Yanko court. Aja me pacho Lizzie Papa abrantie ne ba Ghana no wonim say abrochirefo wo ma kwantu a time da so enti ni breso ya wakoye wo so ye power of attorney edema ne wofa se wonyina mu na die ne no mo kenkan wanti won asem nabi me tese ani eja wo bani case no nim wo ti wo bani gina wo cha afafo ne ma no na je say Lizzie Papa Philip meba Lizzie Papa case die beka bia no minimo hwe die beka bia minimo hwe ani afafo ne ma wo ba no ne ne nkasa na de wanim no ono so nka ante meba chao me mete ebe new site Lizzie so otichuma sa contest number 2 nyawo na Lizzie kasa na wugina akire no me tese baby offense na so baby obi a che no nko so na je say ejampa cho ye free Lizzie se sie ene mo kasa
Eja ye friend Lizzy sesie no. Bi janachi ene ne kasa. Me baby me won any bishop ship no baby. Mate na mo friend Lizzy na emfa ne nto so because eja asasam no unimu. Lizzy papa kafra mayi wa free because case no asam no unimu maame mo kwa nyina papa mo hia ne da. So wo ma bi Lizzy obakra na busuani bia ndi nachi. Lizzy obakra na busuani bia ndi nachi. Obia nka ne ho. Obia nka. Sane maame o. Pacho de. Ne papa o. Ni nua bio. Asam kese sei no oba wono nko anam. Nko ana eba. Enti se enye papa yi ena na ejina ne ba nachi. Toma ne yese katekọ na be ma ben ena Lizzy woni ne wo honom sa abiri a otoma ne yi. Eno so ya asam se be eya na one bra bi ne nam sabra ne kro ye busuani time bi one ne nam court o nyina one ne eya eba ono so ye na damfo na o so ye ne pastor amen nti se si ei one sofo ne nam nti papa sofo ena e ka che ne se katekọ no ye wa Lizzy voice wa ha ono so akasa nti mo de mo nko so an friend si ebenya na oba Lizzy ubetimi adwane but you can't hide nti ye wo audio e wo ha yi a ye bebo enu time ye nwie no na bia wenya adwen sachira na ye tie wo side of the story. Omuso ma ya DNA test omuso ma ese mi ye ba ko na minim ti ai so no ne be fa akwan ko so be aka na be ko ye ko ye be de minim mo ato ba ko na minim se na na ye eno mo ko ye no no ko be ma me na tie ware ya kan ye be wo de mi hu be ma so di aka na mi so fake results on family say enye ne ba ne afara no na try ya ko ka se mo na e o court Uma go so say chinchi na nyane bana no me twaso me kom baby how so we did to need the me say 96.3 na me da na me kwa mo ato mu ni pa ba ko be se mo ai ma se mo be to mu so akoro oh ina mi so ni obi na na nba ko ni e o ma mo ni enya nto to dia ni wo wa ni mra na mo de lete e ta bele mi say ni me di tu aten ti wa ba ko sama me ko say police station say mo ba do che ti ni o kan mi ni mo ase okay na ni ti bo twan say o ye DNA no akwanya benti aka wabo nyina wo Jeffrey hono wadaroma aka wabo ka sai na wo mba no o ta ale ma na o to so ma no to nyane me ni eka ben de ben wabo no mba no kan kire so nyin say ya nam say wo hwe wo nyin say mo nyina akopɛ wo mo nyina no o che say o discover ba buo nyin say ni na keke na do ne mada o betile tia me o ya de manti bi esabra mu bi o keke na do ne mafia o betile tia me ka so no ti mo say nyin say pure akwa na nya banti won 96.3 o da question is because me na wale 4 years it me check sa time no be come na me check sa time be come na do ne mafia o betile tia me ka ha ano so ya sam sebe dize ni nya say wo ji compensation akwa na nya ne ba no ana say yensa nya moja mu hwehwe mu Lawson ya na ne test ya ye bi me to me hwemba nyo na hwemba dada o to on ta ta lu bi hwemba nton pa we ni hwe o nim kwa kwa version Lawson FM 96.3 ni DNA test o fa na mo na me fa me ni mo ni DNA test ya nti do ma ye no mo se enya ne ba no mo mfa se di ba me fa mba na aware ma kwutwa mo court aware me ka me ye kwutwa mo court ye ko ye no mo kan sisi because on na e pe kwa ko wa be nti me we to ne ko ike me wono mo ka chen se ji se court ni be kon won so wa ma hu bi me so mi ni ata adaji a me di be di sa ni ma wi ye ti ko me ye meduma ahweba nti me ye di e no wo ko bi so wale fofra na on the so on wo ma wo chiri ono wo ma wo chiri nti to afi na wo fe kwa akwa wa me so me ye meduma mi ntimi njai eduma na me ye de hweba no e follow wo ta won tam no se ni tie wo twa nyina ne se akora no e DNA ba kom yenu nti be yanya de to so me ensa na wo hu no krese eze de sana te dia uni test dia o se ka bo bia o Jeffrey ho na so Lawson FM yanimwa ya no obeti ma check ya tia meka okay no so ya sam se Lizzy what about Lawson some kesie panio say
and na dodo a woni me ada me de bibi se nka mani awu o enka minia no se oba bema atisika aye ho ade a register ewo court na okwa kwanyem odi emfa ne se nyinsen ne se de wo se afami eya afam no eya atam no abusua afamu ampa na DNA ba you should bow your head in shame nka we wo ka wa no tum eye ne brebre o nka wo mani nru ha mama nsante wo nka oba lizi enti unu papa ene wabusuafo lizi papa mon kasa nkire mo ba no muntu mo ba ne fo na ne court no ene obehwe na omakotwitwa enkrata ne mun ten na ode ne ba na kɔ nanimu a wanye ne saa na me de mani ewu Philip Lawson FM. Oyire na wo mane no ana Maame Korankye. Oyire no na wo mane no. Usumi bia ebi last year for America se betina ase. Papa no tutu edwa se me hwa kura no e ma nti na sore e ka che se ye o kan nyere kure. Usumi bia na mane ne sen. It depend if you are 2000 if you are 1000 I mean lowest one 1005. Lowest and 1005. 1005. If you say we check no pay na service court pay no the mama na. What you say akranu kwampo kranu or the 1005 every month be antino keko bo me what 18,000 and say na me say for hand me what dan or things see no me na me wan rent man or the 4,000 I know they will who see to me can become officer man that is why I say o go ha no na only no ba am na ko to ma chest ni na fine na am na to 96.3. wow and so I don't know what anything or system in China since last year I didn't find me job. Okay. Martin say na wo ka say omra ne enye DNA foforo na mo nkotwitwa krata mu court na afi eka bia wabo wa akra no bia no mfa sika ma o eka ne yesen eka ndie ma say dem sika kreti no ebebre be kranta ho but say the kreti was say me 1,000 akwa 1,005 for 2 years no a won kwa na say 36,000. Okay. I want book not say no be serve no Mate enti say 4,000. Mommy even would you imagine so kasa nyinsa na fam no adua na beto na every month dia na 50 euros apart from 2,000 1,005 na me man no na be say man ska sister no e fene na awareness okay Martin Philip ma yenya o ne kwoto wa adwuma so nti ye wi a ye ne Lizzy behwe se ye ready na ogitum say DNA no obasan run third one a brebe na benya kwan aba ne ayesa DNA no ai mama mo se me figa na ba ye nche won me pomotia se de o musi ene ne papa mo ye no me pomotia na wo twi no pekwa na me se adwuma ne mama me kwa ya Mate eti Philip ma yemfansi ha ne yento aso why asam ne de che say obi o say ajemensa asam na ajemensam ma Lydia mame this time pa maya na ya ba ne de no kwasem ni animguase de wo mu guye bi he woni be ma tena be ma yo ho ade wonyem afan ne kosi he I've had the DNA 2 times. Ni nyina ye negative. Eti na person o kire say. Oh, e ma no ye nim de sese no omo gye. No kwasem ni. Say ya hudo, say ya sikao, say ya nibro, say ya bayo, say ya de unhye down ti won ase. Say woni be ma na ti o, be ma na won na tie. Sabi say onhwe wo mpo na. Woni ho kwan say wo kasa me kɔ. Na ma be ma ba ko esa ne makɔ akɔkoda. Na nyinsa ne ba we wa befa ba kwa abrochiro hwe de akosi wo befa wo ba nakɔ enka wo yi eyomu ano no wo hwa ne nka ba ya ba na ma ane wo so me befa be di holidays wo me won tinganye sister yes say wa ji say nim gase aye fra wa wo say me ni obi ani asem bia na papa nso so onim asem ni mu kese eni nti wo mi se bisa ne ba ne say ante na wo ye sure say Philip ne ba no wo misa mo e mata de to da bia ye taa ye no de ye ma ne ye no eno ana asa ya na edi a kire se me ba ka de ye no ano no dan so na enye no ano no
eja misro bisa wo ba no se eya akoda no eya Philip dia na asem isu ntwa na ante wonso waja aware ne abra na munko keme na munko twetwam na fa wo ho na Philip nso so fa no ho Maame da say maame nko Living Waters Hospital doctors and nurses wo hoye chairman of pay doctor in charge of VIP consulting Dr. Jemfi one nurse Helen and doctors and nurses wo Living Waters Hospital nyina na no pay wo ma biatom wo say ne da bi Afisem ahaya eneda na accountant avie wo say wo chiamo de emu oden enra ye announcement bi ewa ha say ye papa no ye penipa 30 na ya chemo entoma na kama pet sponsorship na eja medianya envelope sponsorship na mbanti we de mia me botom kakra menya ena mediashe envelope mu ntie envelopes ne ye 20 mashe ebie mu 100 Ghana no nko akura se 2000 ansa na ntoma ya mkotoye ebusuya efree MFK Foundation ena ye de ma eja nom eti video no na edaso no ye papa no maba ya papa no maba enra efie animagu ase efie afere o monike nti me wo akola na me wo je no ansa na awoka me no ye de make poni bi a wa kiresi ni ti so no ena wa so poni etua na ti ko enyasam ketoa maami ate sen mam pacho me oye ene mani age o efrinra a mo bedru ye chese mani age producer mofa akra na fruma ne nto so before and after chese time na fruma ni tua ho ene ena doctors enimu de enani o abusuya nyankopon hu na doctors nso hu nyankopon di nimde no ama doctors elder enio de nyame aye no enio de nyame timi fa Afisem so eye ne bi enie ene yetiefo ne ahwefo abusuya bra Facebook Maame Frimpomaa Korankye me page wona be hwe de nyankopon aye hey emom ewiase no ho Maame Frimpomaa yensere obia so Awurade nyo adom no obia nyesika hwe enya Afisem so a nka akola nkinim ne ebe ye no o hwe yare a na ya akola de na ne furuma ene ne fu aye na etiefo no ahefo moa ama sesia oh very nice na fu no kura no aye different wenya flat tummy aye fe kama asanye ono na yare no nyame ayade na yenhira doctors no so omabo adwuma doctors aya omaye adwuma pa o hwe kwanfa so ye surgery no na we bedu ba bi kura no bibia be free so osanti ni na uhuru kura se bibia koso onse say no ba bi a omoye no kura ne wedie no kala no unse efa e change ye de nyame ase oba pa anopai mami anopai boko mami anope die me do twedi ampo ase so di me abedum pempen so bi mami no me ni ene da so se me bebe nya yaresa na nso mami mo adum nti se sia me nso mahu se na wiase mu eya membu ho abonfia mami me ba se mba bedam ase mami asida dikan enkoma ye papa ejumara Dr. Lawson medana sipa nyame nhira no na nyame ndi nanim kan na ejuma embe ye kra behwe mami asida tosu mienu eyo wo mami Frimpomaa mami nyame nhira wati mami na mi ni da so bia mami emomo mami nye ni da so eboa me mami nyamwa mami bei mami medasi mami nyame nhira de tosu miensa ahwefo ne etiefo o mutu o mubotom edi supporti me bay ema ende me bay anya yarisa onu nso tu mi shata de ma na nije mami me do mo ase nyame nhira mu bebi biara mu yesika ifi nyame nhira mu anem nyame nhira mu pa mami me dasi mate madam fo fana no ben mike ne mami one madam fo no me ne botu madam fo etesen ya froseng yayira uyafunu ne tesen eye oya na dabe enye oya biem oho ato wate
Dikase Yesu ye dawasio. Yesu ye dawasio. Kase tiefo me damasio. Tiefo me dawasio. Arefo me damasio. Arefo me dawasio. Yesu ye dawasio. Yesu ye dawasio. Ye de Yakopon ase oba ente yese dodo na yeboa edum wo mu na kakra bi na de ase daba enti etiefo ani ahwefo enso so edamo ase se makai amonso mode aseda edi abre na de ne chichire yia. Wow. Results. My Lydia is saying get good results. Hey. Nemo yara say odawase. Se wa ma na ene onu so enya nkwa na odi nkwala edi agro. Wow. Nyame nhira. Wow. Ompeja. Wow. Onishe nsukakra owo odidawase ni. Ipeja frame ya. Na wakai say akwele kuma bi a oje ne nkwa. Na waka atiasefo ho. Odase nyame nhira. Obidum bi nyame nhira mu nyina. Apenyimfo amotie epono ho. Senye mo aduma anka yenso ye ne hwan ye chiri kwan wa so ye ba ye mo anhwe ye nhwenkan mo ahwe ye so yie ye da mo ase nyame nhira mo na onye mo kese. Amen. Elder bompaye ma yayira no ye je omo ye bompaye ye da wase otumfo nyankopon ne wa ye na efe na enwanwan nso waboa ka abofre yi ho ama ne nkwa ekura no owura eye wo na wo ye koso de ne hye wonsa bo abofre ho ban maye koduru so obenyina duru ne mpani mfie so a ye be kan ya waye ahye wudin ene onyam fa so ne hyira dodo biara wo pepa na ode boa Afisem dwumadie yi amana tumpon ewo Jesus Christ team. Amen. Amen. Yaira ene na busua ye beto aso ekiro yaira se obetimi ato aso akoskwa na wa start school on start we kakra school for no ti anye ye obi akotu na wa ne yam nti ye beto aso ati my baby girl ye besen share wa ekiro wo wai nti abusua nyankopon hira mo bibia ye wa ha bia no da ya na meka se etiefo ne ahwefo me da mo etiefo ne ahwefo ye da mo enti da ne da mali dia say Afisem get good results. Na ya hwefo ene etiefo ne man basa esanse omo boye soma omo so maye ye da mase elda mpacho brema me Maame Frimpomaa me da se pa ejanom so da se why ade wa kai ejanom na emo menye nipa nyina na ya ne ta kai ejanom de tema be kasa no on se ene no on se ejanom abegina hai omo de anigye na ekọ efri se wo hwe ntoma horo a wache na osan de sika piso enti ejanom so sesei yakoma atoyeyem enra na afia ne malidi ase ejanom ma meka jam sa montwen eno ma ba sesei kane no nko enne de yaba na yedi asem na ne asem a yedi no kura ni nyame anim ni enema bi wo ho a emma modawroma eya monte niema bi ase emma yen na monto mo bo ase na duru ba bia ese kura yehu wo mo yanyi wo mu ni biu ade asem na ekoso yi sister yi a ye frɛ no ya wo bi gina akire coach bi gina akire a o coach no yi onu ankasa nim se woni asem bi aka on se duru ba bi na ni asem kan sa o owura yi na sama o ka nyina kire se wo be warew ebra wo ne wo tena ya wo de ko ya wo ka se wanyinsan wanyi akinyi wawo wo ye enhwehwemu kire se akwara ne nya ne ba ko wante wo ho ase wo de na court amakwan se monsan ko ye DNA omko ye ya akwara nya ne ba de tosomienu wo se wonte wo ho ase na maame no obeso otwa ebrebe na wate ne ho ase enna wo wura no nso wa hyew unyinsan ene wawo se de wo si kana semi se ebre bia wo de sika 1500 de bre wo sa bre abepem ei ane waboka waboka na emom sister no na sem ye ma rewo kopem se ase wonye ne mfom so ntum ba ne waye ne ya ni wuo oba de se koba sa na wugu manim ase je se aman ne ma no waka so wonye mkura na ne kuru hwe no na obusa ne ho se
enti nyima onyimi enti ya me ana se di aba no no efisa ne yakwaso nyina ne ya kire no no Maame Frimpomaa